No, Sia de Shmai, my Amamunina Jo, Sompa and Wasugua Uti and Umre Nananom. Ebra son sense them do I abuano. Wame muni nutuni na tanto kronia bomo mronto. Ye kruchening na dabeken kadema mo kasia boy. Ebe chan hon frede de. Tesa kan fobo frotu. Ubet me akenkai bi Facebook. Sada na YouTube so ebi edaho. Na die di akutini bi enie. And Vice President Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia ya mamre ni amani ya wache kaya ye de kwakobua eye adisua ewo senior high school sahudo mu. Ye be kwa enkransa sabre die adwepre abaho. Ya demba kwa sunu kwa mpipi amanyoko na bato eba so free china ewo manta mahudo no mo asante manta mo mpanimfo to ahyeda na ombeto ne da beni eni pipi aban de besia bi akoto mrache bedwafo no anim no omaboa to atwene ba bi kora ya demba kwa contractor for no wo musi kumase eye kejetia ene konfonoche maternity ward na rehosemo aye tete ene so moda vani baako yesi ofiri soro aba bebofom ama se ene mo kasei wa nyankopon de yebekọ nom ne akwakodi nkomo. Any pipi abatuo ya fifi man temu Johnson yedi bia mo so. Amusia weni afufro pi ya manfo cross nsem ka obi na nwumre ya kekese ne ababia wo bia no ye bana ye de ababesomo ye mfa sedama eye enwuma ekoyi. Abusia fo ye de aseda ema eye friend say hwan internet fui clouds yes so mo adama I know what it is baby I know what it is in terms of ye de esomo nwumre na ya abo amalibi abogamene oh hinini ama crunches so for mami premeni kasia bono enie wame process ahin Dr. George Akufo Dampare Sabre wojinamo ewon kranse no wobono poye ni nyina da ne sebrichie kasia boy yema mebura wo ho eti aprankam abete kwasido nkwa na hutedi ndi baruso osusu se aprosifo akom no na pani kokopie mo na wakwa no nyo no nkwada ne nam wone enintini akuo twetwe wuro won ma no durubu mu wama process adwuma kuo mu ene wo mu kopie mo na nuni na wo mu di ka ko madam eye comfort jamia wono ne ba ena wawei ene e prafo a wo mu gu St. Teresa's ayasabia ewo enkransa eno akire municipal chief imam Sheikh Osman Yebu anso wo mu ko ne ho wo ban ma twumuadu da kani ya ono ye nkransa ba hema wo mu ko ne poto so na fe ankobia hene ya wo nkransa so wo mu ko ne ho na nkasa ye ni mu no ena ye wradi COP akwasi fori Director General Public Affairs de ma my prox stage ma ko ni Central for Church nkọba de to o manim say a prosifo be ko so ane abusuafo na di nsa wo so ko pem se asam no ye benya ne dua gobre Abedonko inya ne baby koye ewo dwumadi a policefoɔ yeye se wona eku akronfo wiemfo ewo mantamu ha no the regional police commander police tahina owo bono east Asia ebusia Asia ahemfo Asia mpanyimfo nketoa ne nkuma ne mbabunu ku ene won kasa se woni nyina enya kan honhom na ye nhwe nsem yi mu the IGP a oye Ghana police nyina sahene enso frɛ awufo no abusia se ewo phone so Modern ase o menya twen honhom na police aseye na ehwehwe nsem no mo papa na ohwe nkitanho a yedie wo nsem yi ho ni nyina achi no mbabunu na amfa anya adwuma na wono eto hye apolisifoɔ so ene babi apolisifoɔ atena bre ene won adwuma ye bia wane ba ha e de basabasa yo bae e be say niema bebre na eno achire no police sahene the IGP etu the Director General in charge of police administration ni etitufo a wane kan police management board no ho mbesia ebakrum ha ma won beboa senia yebetimi ahwe sansem yesu yi na wo potokasem no to provide strategic leadership e ma mpanimfo e bai on bedi e ko na wotwe na woni ye adwuma papa ene ahemfo mpanyimfo embabun no ewo krum ha edisa wo so including media no sese eni ayepese ye kan bio ne se ACID ahwe kase ene professional standard bureau nkane ayefre ne PIPS sese ye friend PPSB won so eye hwehwemu kase e wo sansem yi ho a efa Albert Donko ewo no na enu achire na papa iko so akasa ese photo bia enenam social media sabet donko ene ewura no be se no bi to o se eno wo ya mo ya prosifo etu one ya prosifo ne wa nyonko fa bi no wo se sansem no so no kura bi anim kase ne percent na mu hu se sa picture na enam social media no showing sex Nipensia with the caption say Abedonko a o shatare koko ADD enom with
nkransa sa policemen enye nokora nhwehwe mu na kyerɛ sɛ saa nkrofo num no ka abɛdɔnkɔ no ho obi bia enye police ni ɛwɔ kurom ha anaasɛ police ni a ɔwɔ Ghana ha na nea yɛpɛ sɛ yɛka no sɛ ɔne ne namfofo na ɛkɔtena hɔ ɛwɔ kuro bi a yɛfrɛ no Boana ɛwɔ Nkranza North District a ɛbɛyɛ 20 kilometers away from Nkranza na nea ɛhu sɛ nipa ko a ɔde saa de yɛkɔto hɔ abɔ ne tiri mu pɔ a wɔkura adwemmɔne sɛ ɔbɛsɛe edimpa a polisifoɔ nti yɛka sɛ polisi ni bi nka ho na yɛtwe yɛn ho firi saa asɛm no mu ɛne ti ne yɛma saa nokora adadi nti mu wɔ ha yi na mo nso ba amanfoɔ so ate sɛ saa nkorɔfoɔ yi wɔne nyɛ polisifoɔ sɛbe mo media mo wɔ ha ɛne polisifoɔ wɔ kurom ha ɛnim sɛ mo namfofoɔ bebree wɔ mu pikya no so mo ahu nokora no ɛdadi wohwɛ mu a polisi ni bi anim nti mɔbɔ ne dawuro yi ama Ghanafoɔ nyinaa so ate Kwasi fodi anso wada wasan kyerɛkyerɛ mu pa asɛm no de nam so akɔtwe brɛfoɔ de mmerɛkyɛ ɛbɛ fie na investigations na wone ye no ya ma ye de basabasa wi a o meye wo police station ha ene ne a ewo me benkum so ye division a yekote so ho ena ba bia police fo etie no ye de eno so aka nhwehwemu no ho ena ne krakra rioting a mebunu no so ye ewo kurom ha ema ya ye nua akatoa Victor Wusu so hwere ne nkwa na dodo na so praye no ye de eno so aka nhwehwemu no ye wo ya mane ne ye hyehyeye na police taking note of that say BBC ye bema ebusua aso act first and I decline na ya hwe say echire ansana ya bonidwa ana ye de amamo na mabonidwa akire amamfo efi say ebusua ya de titru a say ye de nidie ema won nti saa na ye kɔ no na nsɛm ne bi so wɔ hɔ a ye bɔ ho dawuro na ekodu baabi say edum pempenso bi a ye de kɔ asɛmdibia ana say court a enam say ye mpɛsɛ ye bebu court mbra so na ade no ne ye gya ho asɛm nti akɔba sɛ wo ye twetwere ni na obebusa nsɛm fa saa ne man ho na wɔ court a enya ade a polisifoɔ bitimi aboa wo enam say ye mpɛsɛ tokasɛm ye say judicial process already see what PA akwasi foreign yete ne kanu ne no che ne nsentwefo eye emprobo ya process ayene na manfo ko ye wo mu busabusa mu na busua ne kyerem so sabre ya papa akufu dan pare ba ye ne de abotoye mu aba na nano asem a waka nyina no wo mo eji no wadi se atentrene ebe ya adwuma owura Augustine kwadwodo nyina ya wo no ne wo fa ase ni mpon ne abete donkwa ye di na boyi ono so kasai the papa no ba okay no abusua no yensem ana ha ya enti na ye ni abiri nyina papa no ba ni nkasa ye mu no okay se obehwe se obeye we sa ne ma no nyina okay enti na hu nyia se ye gi na kinye ana se ye kasa ye enti ase enti no se de ye pe wo se obeye de a ye hwe no eno nkire se asem na te akoda ye hwe no owie na de ye pe na ye adwuma em se Ghana ma nyina behunu obi a behunu bi so aka kire se asem no aba no obehwe se woni abusua no nyina na tu ho na mon kosi se emuaye beba enti no nipa no ka asem se kire wa se ontim ka bibia ti yeso ya da na se ogidie woni mu se de osi hye na adwuma se no nkransa adwuma we asara e test ama no se de be ya be conference na adwuma o ya se foforo no ogusu a wo ye ne sa ti wey eye wo Augustine kwadwodo nyina ne wafa se ene Albert Donko Baluso I was for young famon to fanfring grants up on Tensonian Famonco Vice President Dr. Alhaji Mahmoud Bamiatana Yenene, Waya Mamrenia Mania Chekaisia, or more Ede Kobwa de Chirenia Disia, Ewe Senior High School Sahudu Malki Kesiania, Be 80 vehicles, and Vice President Dr. Alhaji Mahmoud Bamiawaya Mamrenia Mania, Wateye, Emuma Kuma your song, Enum 75, Eye Basia, Eque Senior High School Sahudu Numo, and Emuma Kuma Kunum Suso, Eye Pickups ya, or more Ede Kwakobwe Jumaye, or Manta Now, Vice President Dr. Alhaji Mahmoud Bamiakasan watch say, Neman Penin and Andrew Danko Kuford, Wachima PSA Bema Boda, and the MP Abadie, one of my Kantama Dinsia, you are Boguso, as so Mohini Sugina Quatafri, one of our chair, Sequempia, ya was so modern, she said, Papa Guacum, among Maying Messiahons and some Etum Panania, some Ketua, and until a free march, Busuminimo, our fit 2020 Bano, Acadia, ya church for Behia, Abana Shase 2 to 1 more, Kaisia, Woma Chenya, some Ketua, Woma chache mumoto sakre efidie titafo nyina no se ensi wo no mekoso a ene girlfriend mpedifo hodwa e ka bie wo mo ngomasua ho nsensem atokesa boa apagye ngomasua ho nsem to ensure that transportation
is made available to our educational institutions and agencies for quality education to be delivered is very strong. Our commitment is very strong. To complement our investment in transportation, senior high schools have also seen a massive investment in infrastructure, including classrooms, dormitories, administration blocks, libraries, and canteens. Ladies and gentlemen, today, in handing over these buses and pickups, I want to encourage the various schools receiving these buses and pickups to ensure a maintenance culture to harness the potentials in these students for our transformational agenda. I would like to express my gratitude to the Minister for Education and to the GET Fund for their hard work in making the provision of these school buses and pickups possible. Please continue with this hard work so that we can see more buses for our students. Ladies and gentlemen, it is my singular honor to commission a total of 80 vehicles, and I thank you for your attention. God bless our homeland, Ghana. Abusia Hweme Dani Ranwan Seno Vice President Dr. Alhaji Mahmoud Bamiani Yetene kanenu echiri wasofo a ohwengumasi awon sensem so Dr. Oseye Waduchum esoso edekakra esoso. Buses to schools that didn't get opportunity the last time. I hope Adontin Senior High School is here. And this man is a man of faith. The last time, his name was not on the list, but he showed up. And today, his name is on the list. I saw the same thing today with Otibwaten Senior High School. Their name is not on the list, but they want to take a cue from Adontin, so they've also shown up. So it tells you distribution of buses is a continuous process. You have it today, you are not going to be called again. Those who don't receive it, they are going to be called. I know some of you have been persistent. Kaleo, Adventist girls. I've never met a group of people that are that persistent. And when you talk about persistent, don't forget Sakafia, the most persistent headmaster in the whole world. He will come and sleep in front of your house if you know where you live. In order to drum home his point, I just want you to know that the President of the Republic is determined to make your work easier. Give you buses that can help you on field trips, so that when students have to go on field trips, you have a bus that can take them. So we are grateful to the President of the Republic, Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, for making my work as a minister also easier. We are grateful to the Vice President for the hard work he does to make sure all these things become a reality, and also for gracing this occasion with his presence. Abusia ya so for sure may ngumasi awon sensem so Dr. Oseye Waduchum ni Yetene nkano. Emra shebedwe fie chia me papa ben baben se pa se mo akwadidi e ma obeka bia gum de ade ne to fam twenase ni nyina da ne se fotro sanso afo kanovodiata ye frɛ ne mra shebedwe fiem se coronavirus un sika twitwiri de ye ba o ma ne nsem no wo momra mekirem na de na kwatwe ba ye si rosu kwasi kwakwa hwententi sika wo pepe de osunum emu abesia abono kwa mo nyintum ne ensan kwaje mra no mse he ene mu beku yan na European Investment Bank and wo mu kirem say EIB COVID-19 response Ghana project bi kanum sika e benya de eti kamera sebedwe fie no wo mu nyintum na kan ye yankwaje na no eno rakesa to forcing wodi dromanim no wo se enya adwuma ne wo kena ka ho agi sekanofori atabeginem na wo bu nkonta ede kire Ghana fo wo wie na ho west Emmanuel Bezra enso de tu mu bi say obeboabo ani nuanom ani di si emra sebedwafo no ano na ene kabato bi ene webeba so asemi frankarodom pre wo teburofo papa sawamado agiri emra sebedwani wono hye takra wo gem ede medom dodo no waka bi na so anya ye na no
ɛna owura babin die gyina ne naso a wo kyerɛ mu sɛ saa motion no enye motion kra agye sɛ kenoforiata wo be fie ho. I see that there is the unwillingness of members to go with the committee until the monies that have been expended on COVID-19 are accounted for. In principle, from the contributions, members are not against getting such as described by the ranking member for the committee, cheap money. But first, account for what has been given to you before we go ahead to even approve the cheap money. We are not happy and will not support government to go in for domestic loan where it will be more expensive. We are prepared to support government to go in for such cheap money. But could you kindly tell us how you have utilized what we have approved? Honorable members, the people of Ghana have been blaming executive arm of government for some of these things. I think it is Parliament that should be blamed, not the executive. But we have all it takes to make sure that the right thing is done. Parliament that is weak and reneging on its duties and functions. And so I will complete my submission by directing that the Minister of Finance should appear before this House and account for all the money that we approve for the utilization for COVID. It is only then and only after that that this motion may find expression on the floor again to approve or disapprove by this House. I so direct. Onimonya for Aban Kingsford Somano Babin. Emra Sebedwe Fie Chiame. I was your friend Wabeka and why I come and say Sompa 93.1 FM. You may know Siaka and some no. Maybe I will be on a good demo on Star Biabino. Okay, who Facebook were. I have Sompa 93.1 FM. Sompa 93.1 FM. Yakasi, a boom from pa, nature pesa dada and way yachia, Eddie Aquaco for Facebook as well. O called man now like and I will say, now do I drink Janus to one more. You go so a becas and the mamma, a becan kind, yet you jump Eddie Mamma, you film as film. Yamfam kwa MPP amanyu kuno mbatwa e baso nebusia fo e yamani musamde da senso odon fo ya dom na kachema da bojomo je die mafusa ne yantete nkabone bia ne se nompe echecha nompe so na wedie teta wedie so a efri echine fie kono osuluko kwa MPP amanyu kuno to aba o mantam dunsia ne munyina na ma yimpanifo bechecha amanyu kuno no se beye na amanyu kuno benya na monpapa bia gina so na enioma de break the 8 o se de no a o mada na prawana mu a bia befa bia eno mo we ne dwe no makwa ye ho adwuma na aba no a eba so no na kenim sa asantema ntemu de no eba so kina na so anwumre yentete ene se mpanimfo atu e de afiri wodonfo ya adoma kina e de akwa hye memene da ora Simon Osemensa ye titire ni a committee mpanimfo teye e wa asantema ntema sei no woda no ne so mpefem nsɛmtwefo bonkoma wo che se wo yi se bia wo ma yi di free kina ele come mene danwa na kenim so mbeto aba no RCC Ashanti Regional Coordinating Council ene na yenim so abato no bekoso also so ma yefri ho e de ko baba yara sports stadium a park ne so pe no no mokwa akoto aba no nyambo abato no one Masawachina to to RCC. To Babaya posted. What is a complaint if several committee we met and discuss some issues, especially the issue of the album and then the changes from RCC to Babaya posted. But we will not go onto the pitch. There is no any observers, communication agents, no marketing on the chance. Now the ballot boxes, every car time track. Okay. Nti ubetuwa ba na wako transi. Uzi ya kanwia maiga opasa wako na ako. Uzi opasa watu ya opasa wako na so biti nako. Na ensi shaya hudwa ya ye na ye dida traban bidia na still stand. Again, the other common view ye ne electoral commission chair. Yes sir, ohe number na cafe the only a single polling point and as the cancer polling station ye juma it can travel into the evening. Soon another elections. Okay. Women created 3 additional police stations in mind, which they have agreed. Thank you. Bring up all points at the back.
Abusia Santiman Tamuso for no Simon or Simon Sunny attending Kana no church monosa banadie or my year de frichna e come minute da na baba yarago pramaso and abatwa ne bebaso. Abatwa ya na kwakwese wo sunu jepim aye ne na baako sabre kopiemu enfifi mantem so a enjo hye bi e kwaso wa brank wo kire obeto aba no odu kwa no ofen na asem yi motion ene won krata ya ha koto ya kwaje de na na kwakutawia enam ne betwetwe nkomo. Hello nana. Hello munyaba. Brother what in the name? Ewa dadumo. Me po chotwe for ni srahen ai. Yo munyaba me dase. Munyaba me itinka ekeno. Oye infinity mantum MPP abato babato e wodu kono fen ya me yadem ochina no. Eje enya bebudu. Oye MPP ameyoku lokobata awe ekunfi abato pesia no. What in say so dia na wenda fire wenda obunya ye nti won trase ma ateko enfonti bobo madna tu anemo ekupem e wo court na court ko wasem ya tete tia de honorable Robert Kutoya regional chairman oduna foko bebedo a mfa tekufefo apoto yem kra eti akoma to yem ande but to abenya o constitutional lewi wakoto regent e kunfo obato nende obato acha obato nende dama na Robert Kutoya dia wan na ono wa sha abato no akeda nyame aduma cha obado ono na ekonfi MPP ameloku ne chede debi wan so me de misisem enkwado wo pede wan sam abikoto court nim court din ka efe ana Robert Kuti na MPP mpen fede wan bra na wanyi ekonfi hia na won hwe me so be aso nge baba ono mpen fete suli a wan ka se wa ho ono na che no court fa we so many minister wanyi ekonfi be hia na nke konfi abato na abado ni nyala mpen fu anka se wa ho ono na aye ekofi abatu pesu entry follow what was some kokudom e quarter what ka di cost injection leda e ma what ko koto na ene dey you ko den ka ko hweden ko butum na yotum na wada afa wona wada election ochina o ka pim court pem me a wan yi eni biara ye di secretary bo e be wono oye eni me Robert Kuto ye MPP regional chairman na oroko ne skat ya wa ye ne social chairman oye MPP abatu central we postpone to further notice. Court so actually on the 2nd of next month. That was KZLB. One more commission with the Amino Babai. No time but here working about to year and send us a region about to Abada Wabado. It's even by the summer injunction was on my awkward equation. Says what? Woman to ye. Terry, I'm not just about to be one necessary woman to a quamo better region, Diano. About a confin about Tonezi. Oh, yeah, and you say another somebody say, you do my Yakoko, yet say fine day. Chairman, our do I will be Kutino, or my field could be party, or she could be phone with Jana. And look of it down in terms of local say about to know Kodo. No more to our Paco region, it's all in the way I and that Rama Sawana Mafi. When I brought what was a Kupima court to sue, it's in a Kumapum, now Supema, what the injection without the regions into my Amadono. They say, will be out and what's his watch and I do power fene maso. Yami Adama Chinano, a yard of Abado, and I think, and Yanamonam crosswalk to Colofino, the Assam Militia, was I went to Akufi to further notice. And you have two now, that way in Nalayakwa. Munyaba aya yoko yani bi metu nkomo ema ehwe wona wa imune diban wa iwa foye ebi wo so also sika so oba business ado so so yama na ade kogu a ni nyina ambada no kwese me na nwude nipa rusu so ya no court akasa waje abado butu wa aye ho bibi anyo butu wa aye ho o sende sempe fige mo na jibe bi ya nka mekese de ma dia wa amado kan fana za wa chi nyina wa chi ni jan Munyaba bojo bebium. Kamfra na za wachi na wachi ni jan. Amenyaba dakuno kan fetchina mo aye eboyo abado ni nyala ayapa. Terry Radin kon why. Yo munyaba maso da celebrate. Yenu ya be man. Sen ye etuagu framem che sakra wono. Mre ya yegusu ya de kase ye be ya se region B. Nkofo bi susu nam kwamu a omakoje injunction a omode command penifo no machini party office wa omo say we hwirifa ha na we ehwirifa sei enti omu chini epempenifo no de nkrata mo say
ba no nya de betimi abaso eno ye region bi de eno ye region bi de okay eno ye region bi de region no so no party na ni di akire party na koma wo ho o mani di akire pa ye hwe se ye betima tenetene homa no na aduru o mo nche na ebuso o mo se anyem bi o matima 7 penimfo na say na inseminity abusua ye samobo se sa injanhye na nam kwa mu no ye di akire a ekuduru a ye be mo maso ate ye nto aso na ye demo ekọ forestry commissioner penimpa ewa santema sei owura eye Augustine Jedu na wo ye ne se sani abaye nhyehyeye se Green Ghana project ene ye mfikyire ye mpotam ne miamia hodo ene edua ne se de kra fa kakra sefom sori anopa gugu nsuo so kakra na nipa ya setra ye tie nyina no nuanu a ne kurakura yen enti mampani na dodan kwaku for se meka hye ne nso a afi mu a no ya amamre ne amane pa ho ntuma wo hye se forestry commission mpanimfo mani ne akiri ne no a and I'm so penimpa oda forestry commissioner no e wa sentiment say dia tudwa say wo mo de o matran no ma fa pran say afin kwa wiye de na nua no mu nua ekra no na be 1 million de wo mo edua wa sentiment say odon for ya domo a junu bosume de to so du wo mo be hyase abudwadata no mo to niema pete no mo rewra ye mfikyire ye o sentiment say ntrodo ene ne ntua saso nyina no ma we so mbobode wuro mpanin kokra merewa obi anfa ne hunyim ne nua no a so last year the target is just 1 million. This year I have 4 million. So as a region now I want to be here so I say double up ejuma die ne nyina enti men so be na ebe so I say call rounds near hwe then ya edishes na sia prepare and sana dana the tree enti no kre yan kawe nko na mako kan call fin so and other districts so I hwe me number bi na bi so number bi enti and I give it and career and ram. General Coche and career for Aye. Who say I'm pa. Or my ready and as someone ready. Acquirance in a miadum, so my ready. Everything is on course. Last year, the target is just 1 million. This year, I have 4 million. So as a regional, I want to be here so I say double up. The Juma Dina and men so ban ebe. So I say a call rounds near she. Then I edishes next year prepared. Sana dana the tree nti no kre yan kawe nko na mako kan call fin so and other districts so I hwe me number bi na bi so number bi nti I was a penimpa forestry commission odano wa sentiment so raw guestin eye Jedu ne yete ne kan ne wachiri na owura Crisantos ne fasori papa uko enka wiye ne mpotemu a forestry wona dano wono susu chichiri mo so mo dia wo mo yede pia sa dwumadi mo once in a while no background say be inspection any Green Ghana inspection so kwana ABS bio ye be ya o mo background but at least omoba Brenna nyina ya no omoba rounds na oma behwe adwuma at least district bia one target there was almost hwese target na mo dia man no ye betimi aye say betimi aye so no so gina kwan a almost obefa so monitor adwuma dia edi so hwe this year Green Ghana target na mo dia man na district ankwano will say a 550,000 seedlings under the Green Ghana project, which will be a baby bear on the June 10, 2022. It was said to me, yes, we are 550,000 seedlings. I was your Crisantos ni fasori ye di want to bo on now con carry up on things of forestry division wadano into sentiment last year near 1 million say so mu pia e dia 4 million adwuma mo ye no nyasem keto akra Ifantos Ghana ni ni fasori ekuku akrumfo ni bia obo adwuma pa papa no on to tuna adwuma se the Juma Seni, papa. If I sorry. Yan to us when was Uber Kobia, one from coalition, Ras Ghana coalition, and Wamakiki and Wabamuni, Kobi and Shabayasi, Sani Achimata Fresia, base, and Yati Muku, Bomwa. A baby able during the second term, Amania was Uber. Was Uber draw? Yeah, sorry, ba.
na we wo mu dia wo mu chire mu say sa emra no E1 144 no amampani na adran kwagu fado e dia kwato achimata fra so ne fa bi so say obi ara ntumi ntiti bi nton no ai eni emra se bedwafo mrem na eni wo manya asem nhwehwe mu pa ekwei sa kire mu say emra se bedwafo no wo mu no mu gina mu de ma wo no ma de hye wa bato mpeto awodo so wo mu ntini pa Wamu enya amanyosem na yewura kwadwo husu afiri yese jom kotwebrefo a ene ni sama asieda bontene amen ye fomfa bebrebe achemata frese wama titibia me yabusuafo no wamu nya asem mu hyehyemu wo se kofi akwa National Youth Organizer edema CPP Awraz Ghana we convener one odi animu one sompa etwetwen komo omudi etwa wodo bebre ana mangana fo se mpia AIDS by mantisege to malaria by mantisege to cholera by mantisege COVID-19 kwa ba ya and then you COVID tax me wa COVID-19 so no enye ade a me no kata sisi no you bet maka say wo ho if some panyin first say yen kata yene is also pekwa kata obeso kro amen kata me wa so we yare COVID so we yare COVID upia COVID tax ye catch your panyin say the transact so ya sorry ta COVID tax no yen twa bio we no fi one mo a ye say hu say man panyin as omo number ade no hu so obeje tu say ohun ade no so na ye de ye nyansa na ya gina boa no o sorry a o see Ukraine and Russia the top 20 on man ko yi enti ye catch ye say sa na ye tie dia e je fa no makoma so come die aduane kasa ye di o man mu ha no so no enye bi ni enti ye bisa gare Russia ko be so na ye gare on kantra ye ni hu bi enti a Russia na Ukraine top 20 gare boy de tomatoes makochie ene makochie kwa aboden so wunya makoni je ne kura ni to so apoto no eno kokko e boate bi di enti na minim se oba Ghana ha no mo a ye asantema mu na nanka yim so to so fi ba akoma dan ene e fene say be manum ne fi ba se say no o man panya tro word map no foforo e word map na kwa ko say Ukraine and then word say Russia e de akoma dan makobu ho ma omye hu e so so be bantere bode komo fufuo e me chefufuo fancy fancy ma wa no ye ma che Ghana ha ye be say hu se say no kroni bia e bia bantere bode o so akoko di Ukraine Russia e to kwa ba no ntiri bantere bode ne ma omye hu we no fi ho no mo a e sa ko so ka say ye chese asa amamu we ya amapanyi bu nanka enim se ono obi ososo katasere prezo so kofo bebre ho no me katasere pro ya oda so no mo na nyoma bi se nua no nya dade aboa ye ama ye hume mfama kwa ye hume ni ade na aboa ye nti no me fa yensa nka ai fe no achimota forest reserve atawon prebebre ene ya tie ne se o mampanyi na na dada kwa akufuado se last minister abuja po e be so mo fa akwan bi so na omogwe na sa asapaye no na nkeye o mani na ade ano afodo mutwitwa e man kofo mira o se kofi money kase ona ufo de so to 5 awo me ko S5 a wo to 10 abe me pa cho bebre abusan so na yen free sansam no so ne fam konsem fufrom na reho samon krabie mo ya abato so mpa fam nsam 12 pence bedu kata remnant apono so kire se contractor for your music kumasi ketia kumasi airport ne konfono cha ban ya sabia maternity blog dia maye na reho sam ne so madwuma yi ni ba ko a wo ye driver ni a ochi o moka mumruntumi ye friend say crane yibie ye say o difficate ya o eko eye konfono chi maternity blog no a wo mo AC ne site wo na se de asem ne baye se break no faili ye se car no na ne bufu ye je ne nsebo no mu ya se jiru na about no so no car na sane sa na ko ena car ne butu koto no so arehosem ye obi ba o na nya asem keto akra na adansefo asa arehosem ye si ye no mani ko twa wi so mo ne ti asantamo esemu ene so mpa fam nsem twafo di nkoma wo mo ekireche mu pa asa arehosem ye a esiye ene kwane mpanimfo ede efa so nti ebe hu se ni pa ebuba ase ha ebuba ti eye fa sei ni epie nti me kwa de madam de no mu gina ba me begina aka no ho ena me hu se driver na eti da wonten ane sa ba akoda eti na ne fa de ye ka na se ba ne sa ba akona ne da no o try say o de be peja ka no but when timi eti tam oda woni nyina ne de na nanum so aba ya diesel no egu nanum ene nanim nyina ti de me hu ye ne say car ne se ni brake ya pai e wo soro ana babu bo mai o mutetete ho eto na niam wo no nya me peja obi a nti obi a ho anka ti wo van na next wo ne pia no ko hye ho ti pia ho ba na ko hye ho na nipa betwa ho hye adwuma mpanyifo na aposifo nyina ade bibi wo se bi be sen ho to me se ho wie ye no ana me de bi ka ko me nim se na de ba na sa na wote e kire no ono a peja ne nta ban si ho ene wo peja
saa wo van de si tro win kan so ene koye ti de nguru ya ne se yesi wo so won tu nkọ pake adwuma mu enti wo tu ya na wo ba no balance wo ba no ene animu dade woni gc form ene to ne ko fa to ne ko ji wo na sa ji hwim ti ya de ni anim se ni pe gu ha no ene bi e be kum wo de kuri ya ne se ka egu form na da ba ni sha Observe nti we yara ho samu esi enti samo ba ye Facebook no so obun se ne ka no esia ye ne ye se ofri eye kajetia unso omo eye adwuma o kajetia eno omo sa so ye adwuma e o konfonochi aban ya sabia maternity blog no enti na odeka na free kajetia site wo no de akọ eye konfonochi maternity blog site wo na waba bedu jiran about no so a wo sane akọ ro omo site wo e na ka ne je ne nsem a e community no so ewo amanana se wono mo na esan saka ne mu odu a untimi mpagyanti no omo yeso omo kokeyeti ho akofo omo krem ba ko esi ho na ba be pagya ka ne de afri no so na eba ye no omutimi pagya ye eyi ni frase no na chese wato na nanom nsiedu nti awre ho sempa abusiafo so be kan wo Facebook a wo behu ade na ye ka ho asem ti contractors na omo siketia AC Airport, AC Air Kumasi Maternity Block Confonochi no, omo edraveni ba ko na reho semsei atono no. Ade acheni ate asanfo fraye chiro na akopie mu asante mantem. Ni kro tam Kumasi atimu bro no e frɛ na aboaboa. Ene abronsan to aso miensa. Obi nim de yakote ba yira homa mu yesi oje hwehwe sade atom. Ema ne agapade ne mpemprade ne ayane ne abomu. Enka poni ne ma ahye. Nyasam keto akora. Wo bra wiei na no mienu abapa hu simaduasa na ye pese ye ne kasamafo ya okasa de masante mantem udum jadwuma ekuo no ye wura Peter Adai DO3 Peter Adai echoche nkomo hello minyu aba mi wura Peter maaju eburu mejo zuminyu aba hinini yo na ye se asemu esi aboabu ni o wade hye no wamanfo tie o twamfo ni kire ye ne no kra ewiabe ena ewiabe 1:30 nya call say eja ato edan bi mu ewo aboabo dagomba line honum be na ye ntem ekoye yedu honum na mpa eja ato edan yeto aso ba miensa emu na eja no ato esoro edan floor na ewo soro no na eja no nso ano edin pa ntem pa na ye frɛ ye nuano ma tenders mienu be kan ba ko na na ewo honum no ma na ye miensa e ma yetimi contain ni ja no ewo esoro ho insane ama form anka boys quarters ewo achire anka edan a to aso eno so e kan esoro ho nko na yetimi contain ni ja no ewo e ma yetimi edum no mi urade misre wa nyado se si ya no obi muhu ade kura ko fa ja no ba ye yeguso aye nhwehwemu to establish the ejana ebaye na information kakra yenya wo ma omuhu ejana mfiti as eyewitness na kire say ye ma light off inti yesan so light no some few minutes time no hu say wusie free apartment mu ba ko eba inti omobo pini ho ewura dan ni mu no omuhu say eja ato e no mo frɛ yen a ye bae na edan na send tie ni 3-bedroom apartment a ebo ho nti ofa edan na to aso miensa 3-bedroom apartment na be 6 na wom we basement or your friend down below na e wa ase na boys quarters nso a be 5-bedroom nso e wo achi but it me containing no e ma eja no esoro ho na yedum no e wo ha Patimenya stores dan a nipa etim na nipa etim kra ye nuano ma police for enetisa dan ni mu ebra police quarters okay me pacho ebra si ye no na sa abre no na omo wo ho na nipa ofie nipa enifie nipa ni ya ekodi omo pa na nipa ni fie nti oba bi a ye ne di nkomo na ono etifie obi jozo pie kofa ne papa bae e na osan pie obae na oba bekunja no nti na nipa enifie nti obi aho anka na ejapade ese ye no obetimi abubu ano kakra maye ye guso aye nhwehwenu but eniema kakra medimani fam a personal belongings
ɛdan mu nneɛma TV fridge ne deɛ ɛkeka ho fi sɛ nipa na ɛte hɔ nti ho nipa ho nneɛma ne ɔmo personal belongings na ɛgya no ɛhyee no obiara ho anka sɛ deɛ wo obiara ho anka yo mira ɛne na yɛbɛgya wo na kyerɛ yɛ kyia nkyerɛ mu foforɔ bi a yɛbɛsan na aba sa na mɛkɔ no mɛsrɛ aka sɛ ɛwɔ sɛ ɛyɛ ahwɛyie paa fi sɛ ɛgya deɛ yɛni tua sɛ sɛna broni kaa no say it's a good servant but a bad master nti sɛ yɛtumi nya ɛgya so control a ɛserve yɛn well but sɛ ɛgya nya yɛn so control a ɛde oyende ne ɔhaw ɛna ɛba ɛno nti na firefoɔ mpanyinfoɔ ahwehwɛ ɛde hyehyɛ egu akwam sɛ free Monday a ɛyɛ 30th May ekosi 3rd June yɛyɛ safety week na yɛ drumming home the need for all of us to maintain safety and ensure say yɛyɛ safe nti yɛbɛsrɛ momɔ de huruma na free Monday kono yɛnya kwan ne yɛne amanfoɔ nkasa ɛma ɔmo hu die nti ehia sɛ wɔ sɛ yɛnyia yɛ ahwɛyie mira kɛyɛ hu a ɛnka bi a pɛbrɛ na nka nneɛma bi saa berɛ yɛ nsuo tutɔ nso ɛgya hyehyeɛ nso tumi yɛ adwuma saa na ɛte saa nsu tɔ bi deɛ na ɛsɛ mesrɛ bi bisa o wowɔ fie wosogya a woso ɛsɔ bɛboa ɛsɔ kitchen wosogya ɛde manchester som deɛ afɛ abɔnten na so a ɛsɔ wogya so use light nti nneɛma a ɛtumi de gya ba nyaa no ɛda so wɔ hɔ this time no deɛ humidity high because your friend is near my shoot or so okay but still a job it me aso inti I was say yeah ahwe nyame nhyraw nhyraw so henini DO3 Peter Adai we kasama for ya kasa de madum jadwuma ekuo no asante manta ya bo amade o ma me home kora a wo so ma no seba to aso yeah yo mamento aso na meso men kwa ma no so nkodi nkomombra yo ye kwa ma no so ne Dr. Elijah Mensa Bonsu akwa kodi nkomo wona ye pane kwanche for the proficiency scientific hospital no na ye tie ne se wo ma ye mfifi mu bi den hwehwemu bi ahunu se aho kire nti amanfo bodam pa ye se aho kire nti manfo dambo nko a ene banti wo mo etufo se efiti samre ye kono ye se efre bibi bipolar usede ende ye nya hweye ho ye nkodi nkomo doc majo Ohene mejo so. Megiri sempone ye. Yesu. Wadom ye ho ye. Ya de radia se doc na ede na asie ya ho kira ye namu kroimu ye se de eja ye damboi ya mo si bibi de bipolar o se de o se ye be ye ni ko ho. Yo be me na de asia na de ete ho ye. Na ede na ye te ho. De ete ho ye o ewi ase nyina ahihia ba wiase ani ahokyera ba wiase ne dia ba sai o man Ghana na yete ho dada ye ho kyere ye na yes bide covenant ya ba be boma ma o man akwa ahihia kase mu na asa ahihia kase ba ya ade tia yesese wo kyena se ade tia se saa ne manya contribute to niema ekoso nipa adwenem ani nipa ahunhun mu a ama fa ahode ni ahoto ese nipa adwene nya no nipa adwene ntumi nya dai ntumi nya na se nipa bi anso a wo wiase a wa adwene no enne ne ho no no sa adwene ne yale sa adwene ne nne ne ho na adwene ntumi nya ne ese sa adwene ne ya na enema bi na sa adwene no so na kontu adwene na de kan no se wonya adwene mo yale eno ti bire bi nipa bi ya ade bi a emfa kwa mu anase enye saa na seti hunu senka nipa no ye na oye no do gina nchen bi hunu se a nipa yi enema bi nkoye wa adwene num se ye ka adwene mu yale a na se ye ka adwene nhyeso eme bi show bi adwene so na ema nye di nyankopon process nka sa nipa no etumi ye enum ne be kan bi bipolar disorder na ye ka bipolar disorder na se ye kire nipa adwene atwe nipa adwene begina bi so se ye so be depression and a panic disorder ye so be manic ye ka manic na eno no ye ke be kan se enigie moroso
ana ahotam moroso enti so obi ani gye boroso extra boroso epia tema boroso eye deda boroso me say when why manic and you can depression so se bibi se obi a so abroso no ma se no so abroso otimi dia abroso wodwena abroso Sompa 93.1 ni yire fi adia abroso enti se sa ne ma no mienu beka bomu a yesi nipa no aye bipolar ana wonya bipolar enti meaning ne nkamfu ana ne tintin nyina no sese de sese onipa ne su ne ban esi ye adwuma fa entumi nya adwuma fa no ene so wa adwene mo hawo na chese doc se ne wusi cheche mu de nipa da sani eni kwan se wo ma wani gye broso ene ni kwan se wo ma ase adwendwene so hye wo so broso meboa wani gye broso a ebeye bone ne ma hye wo so broso a ebeye bone enti se de nsese saa ne ma nya beye adwuma ntese se ebia ye na adwuma kakra in order not to say nipa no or sound mind or sound man and since akoba so adibia wo ye no bi odina kem say baby ado de nipa wa ya manabro so ayo how wa adwinu be men monyamfo enti doctor ni monyamfo emibusa se ebede na me ya aboama ebia maye ne se metima gina mfimfimi a me mama ni enkoje mroso ama makobodam meso so me ma reho eni adwendwen ko hyeme so ama ne mroso ema se bi makwa akobodam mede na metima temfimfimi ho saa cheche kakrai me danyankopon ase me benen monyamfo e ba ablabo aye boya ablabo ye bono hunhun ena afie honamani Nemo so bi se obo bla ohonam nko a obenya haw na se eba adwinmu haw a yedi ho nkomo ya eya honhum ene honam nti wonema bi onipa ye honam fam a obetimanya adwinmu haw ebi ne se wi tramo koke ene ne keka homanjoa na ne sudi ahodo ntofo hwia ene saa pad ahodo ma pad nkofo yamehwia saa ne meli nyina nipa unya adwinmu haw saa joto semno ede adwinmu haw ensamoro so nipa ye de unya adwinmu nansa no mansa den nipa unya adwinmu de unya adwinmu haw obi dwene boro so a ede adwinmu haw ye de eba na adwendwene ayurofie saa ne meli nyina ya adwinmu haw baby ya wo toye ebetima mwanya adwinmu haw shock bi esi wo maame o papa unua wadamfo bi abra betima mwanya adwinmu haw nimo saa ne meli nyina ye ka ho asem o power over it o so to me ne me betima ma saa ne ma no aba ede o haw aba no so we ehunu se o se power bi a esesa wo di ye adwuma na ma situation na ekoso maimu ewiase mu no control abebodam na adwinmu haw no nye de wawro no ho per se no adwinmu haw no many are in quote but they are minded nipa bebre bobo tachi shekota address kama but adwinu ne nkoye nemo wona eye naked eye kakrabi woma pa womo no eye kakrabi ni nyina no se nipa na makwaya ma situation na be se no so okay ya na be se no so ahwe ya na be se no so na lead no etu enti se me pese me komu bidia ye se me se me hoden me sua nyame asem me bompa ye me de mo to nyankopon so na me ye de effect ene de fata ne fata ene no be gina mfimfin na ma abrabo no atumi ayi doc nyame nhyɛ pa yenkomo ye de na ebrene nti yamfa unsia na yegusu a no brano ye beba wo nkyɛn na ne odi ye ko school kakra so nse be ya se bi yenkobodam na yenko kase ho ahwan nti doc ye da se anwumre no adaje for Dr. Elisha eye mensa bonsu ye pani kwanchefo a wada proficiency eye hospital no ne nyina eye sisi yesi aho kira ma ye bobo bodam bibiribi ene na kwakodi ho nkomo no
And then another Jenny Poso as some perfie ha anopay. Wabra no man ye wadu wachi me we are singing another chance some wajain. Akane wa non and air sign de ma magana blaster bobo crew. And so babe pie muhani ye bebon komo pa. Nan komo bonu mu ne beto just say titio. Said the beer some wapese obeye manyoni. Nani amanyokwe te akonya so ye kra no omodo na kra na. Penny pay to me and studio nanso wasi bibia betumi aye hwa made ogidie nanso ade nyina no onyame enenim osi ye kwa akoda mfinhiedu edi anim obi nim okene mu asem nanso ni ebesie de ni nyina wakatachi ensem thing we are hearing. You say when you are for the people, when the people choose you, that's the most important thing. Many team you'll be angry who say maybe politics and I say, but you might not know. There's always a Olimpo say or royal family Olimpo say you see him. You know the future looks bright. It's a positive thing. And yet many places. Almost me back the letter back say 1% bill idiom. But if you are ready, it's a full-time thing. And when you go on full-time. And the mechanic say, they have confidence in me, so I can lead them. But this is the time I'm margin anyhow. It could be say, meet me that sorry, I'll change my mind. But margin I can meet me. But any idea to say me. Although I'm a philanthropist, I like to help people. I like to give back to the community. I like to. But when people choose you, say lead your more, a very good thing. It shows that people love you, and I do appreciate that. Asamweja baby jetty any attending kano. I was a friend can come again check a cram or the bar and for Mamona, Yanfa wing to Manimo saying you may a gusu de Cassi Beya. Yatese Asantemantema say NPP Elections Committee Noa or more Eshe. I am to Tuyama Mantama say regional elections in Abasono. Yes, or more press conference and Adria. Or more press conference and Adria. Or Nucha saw Hene, Unzanomoka album or the Betua Banawasem. And now, that's it. Omadia Chia Concrane in MI. And then which a venue no more Betua Bano, Namanso, Kane, no more Tono RCC, and no more Yedia Koba Bayara Stadium. As to say Baba Yaran Krayaja Tumno, a whole press conference. And he had to say, Injunction Bisusono. Ene nane namkwam ene adeadea na yenua ba akosua somua edi akiri ho nti ye hyamobo se ehu amane nyina ne ye de beba yankenka madwenche kakra mfama mom Ernesto say donko or say or enjoy news no pa na nchia enkoma big eye 24-26 enterprise ya ewo amansie area Kumase eye keke kasua American town Kenke House was in fact MPP aban ene betimi LED o my Ghana dia ko promise land no na on the nchia enkomo ma me visa wa kumsin we minister o hempata yie ne mpata ye ho nsensem so ye boa prince Fosha Wale de was a good evening Sompa news or enjoy news no pa loud and clear e tano so star dancing hwa ye da wasewate Dominic Pepra Jesus ana nye Jesus ya. Hey, Krachi heyo, Yesu, we Yesu. Watching you live from Dunko no fe, Dunko for a chamomadi and say, Omomoka Mpampane, Moliko Kodeba, you know, Mosade Kofi. Kofi Nyako, aka Blueprint, right from Esikado Ketai. Yes, Infantofono na Abemuno, Profono. Was it leadership there? Is creation of an environment in which others are able to self-actualize. As I make a so different fantineba. Brofunu mudao, I don't know. Honestly, I don't know. Evans, any no bossy to tuka was a delegate. I was antimantama saying, I know, or more any resolute say, one but to the amachama wound to me, Yankopon Yadma Memenda, Ebenincha, and Commodore Stephen Asamoah Boating, Ya will be the chamai. Oibo Boati, Achumade Behi, was a chama wound to me, still maintain. Greetings and Komura or say Isaac Osei Kwatin incoming MPP Ashanti Regional Treasurer. You Hernandez Fidel Hayford. That's right. Was a good evening, fantastic host. Happy Thursday to all. To us all. Fidel from Takrade Kwesimin Team. Almost so much no. We both bought in the Makenkai into Yankon. Yankoenim. We both bought in the Makenkai Yankoenim. We both watching the Makenkai into young for Fiako. Yoni and I come and Frafoni Chrome Nabeto just Afghanistan. A to no crank of your home Bensoja, a diama heading Abekai. See a to Afghanistan, many pabe say, any me son woo, El Massa Sheriff province, capital. Ya no so acquire who sent papa may be a pra. Mohammed Asif Wazari, Kasama for the my chief, Baka province, and a dear Samna Baba.
betu dwa na o si we no obi enu abema ne nsa so sese awuru kasemu yi wano no odi ye na setiefo be kai dia eprubusumi ni bi na aisesefo yi ekoka wono mo masa sherifu na wakwatu bi eni peduase praye wo bra na ye fiada wo mo ye juma empire yamfansi ne yanko na asem mpenipa nipa ne pene ho asem maneti yet ne dom ketechew metenase na trase na ohene yire wo ohenye ena sofo na ne sofo die muso beba bisafo yanko omono asamo ase yenyom na yebo no ni ntini bi apie oso no yire hyedem na ba ne de na mudi munumuni na mumurumuni ko bonkuma na se nifa hey se na mo bokarate demo yenyum pa you eso no a ene ni romantic song a yeah abusafo ani aso manwumre na ya obo amalibia boga me ni menu aba ohini ni amakrancha da zo asofo ma me premier ni ade share Samu for penny asante ebo Benedict Kukwa Veronica Obanwo Fedu Ejandro ena nana kwabra kese akoso eje wa kodie ene afe eje wa ne wonu meka ho nyinada mfidide mu fo nso emrantie bebo adwuma school fees PK ene eye Akula ena fe Rocky Ferranom mabwa papa enim Godfred mabwa madwumadi no aye kama da mu nyina ase ama mo nitie ne hwa enyado. This is